Upravo sam se popeo na tvrđavu iznad Sutomora. Očito ja jedini. Gledajte koja lepota. Sad sam mokar, nisam ponao ni vodu, ni ništa, kao i obično. Ali želja je bila veća nego voda ili strah od zmija i šta ti ja znam. Kažu da ima zmija, međutim ja ih do sad nisam sreo, hvala Bogu. Što ne znači da neću, ali evo stigu do tvrđave. Znači stvarno sam umoran. Trebalo je ovo po ovom sunčanom danu trebalo se popiti. I kao svi kulturno-istorijski spomenici, naravno ovo propada. Kažu da su ovu tvrđavu, ono što sam ja uspio da pročitam, gradile žene. Sad, koliko je to tačno, koliko nije, nisam iščitao danas šta, kako i gde. Jedini cilj je bio popeti se na vrh i pogledati ovu lepotu. Nar na vrhu, evo vidite. Sad uvijek može da bude neka opasnost u mjestu da niko ne dolazi, ali ajde, vidjet ćemo. Polako, ali sigurno. Treba se još i vratiti odavde. Kažu, turistima ovo nije zanimljivo, pa vjerojatno da i nije. Treba se popeti ovdje. Ovdje stvarno treba snage da se popneš. Evo vidite. Dole je more. I sa ove kule mogu si da osmatraš sve. Sve živo i mrtvo što dolazi sa mora. Tako da nije čudo što su se kule gradile na ovako nepristupačnim mjestima. Ne znam da li je pametno još malo se penje gore ili nije. Još malo ćemo ovdje, da vidimo da li mogu da prođem. Ali veliko mi je zadovoljstvo što sam se popeo pre svega sam, bez ičije pomoći i bez ikoga. Zašto je to tako, to ne znam, ali eto. Planinari su čudni ljudi. Da li sam ja planiner, to ne znam. Bio sam na vrhovima nekim tokom mojih šetnji.
Tako da nije ni čudo što sam se popeo ovdje sam s pomoći jednog štapa od kreveta, pošto drugi štap nisam imao. Evo, mislim da je to to. Ovo je očito oltar neke srušene crkvice, šta je već. Rijetko ko zna da postoji ovdje uopšte tvrđava. Ajde, zna, baš ga briga. Još malo pogledam ovdje. Wow, čovječe, pa ovdje dole ima još toga, ali neću se dole spuštati, dole poprilično zajebano sići. Ovdje imamo sutomare, koliko ja znam. Imate više plaža ovdje u Sutomoru. Nisam baš bio u Sutomoru, ali bio sam u nekim drugim plažama pored Sutomora. Znači, stvarno je mjesto fantazija. Sad ću ovaj video da odjavim, pa ću napraviti još par fotki. I to je to. Hvala vam što gledate.